sami we hayi selungitshele kanti banothando munye phakathi kwami nawe sanda sami we hayi selungitshele kanti banothando munye phakathi kwami nawe Imathanda wena ngiyawuthanda sanda sami we selungitshele kanti banothando munye phakathi kwami nawe Imathanda wena ngiyawuthanda sanda ngoba nami ngiyathanda nawe uyangithanda kanti banothando munye ngoba nami ngiyathanda nawe uyangithanda kanti banothando munye ngoba nami ngiyathanda nawe uyangithanda kanti banothando munye Angitshele enze njani impilo ningalalele kuyo angitshele enze njani hey impilo ningalalele kuyo ma ngitshele enze njani ngoba ngiyothi ngiphakamisa isandla ngizela amaphoyisa ngiyawesaba umthetho ngoba ngiyothi ngiphakamisa isandla ngizela amaphoyisa ngiyawesaba umthetho bathi gender-based violence hayi ngiyawesaba umthetho hey i-GBV hayibo ngiyababa amaphoyisa kuleli ngokukhulu nje ukubingelela nokuzithoba obingelelayo ke uduma ngemali umfana wale ejozini ngithi nje cha angizile ngokuningi ngithi nje ngizoyicelela kini ngoba nizwa lo msebenzi wami omusha ophumile iphini ka-2025 ngithi ngicela ke ngizocela ukuthi niyisupport niphe uthando iyatholakala nje kuwona onke ama-platforms omculo kuwona wonke ama-online stores uyasesha nje uthi uduma ngemali uma uthanda ungathi ubani othanda omunye izoyifelela yona bese vele ukhwela phezu kwayo bengicela ukuthi niyisupport ke niphe uthando ngiyabonga kakhulu